tua baby. Pizza majstor. Pizza majstor. Snimaš? Normalno. Snimaš? Ne. Snimaj. Tu mi si lećeš, na šutske strane ne ideš. Potom čičiš. Tako, ide kod sve. Vidiš. Uhićiš, bum. Oj, leći. Pizza majstor. Ropova pizza buđe. Šta mi radi? Jesi vidjela? Snimila? Snimila. Ja snimaj. Daš to način prehođiti cenka? Gdje? Cenka. Ajde. Tu smo dali olej troška. Dobre. Daš to ti ide sem. Potom takto. Tak. Takto. Podijeliš. Tak. Toto pizza má 330 gramov. Aj ropova. Je tak. Potom takto chytíš. Potom takto. Tak. Je tak. Potom ideme sem. Pomezi mi to, vidíš, kako som smaši spravila. Nek mi nezachvali. Nezachvali. Ajde, požur, ajde. Proces, drugi sa nam baterije. Rozpre menu, drugu njače snimaš. Ne, znači naopako dođe jedno. Šta fino izgleda. Tak, vidiš, to pizza majstor. Tak, Šišok ti se Znaš kaj smo to spravili? Teraz dáme salámu. Ale môžeme dať môj ľudú papriku. Ja ti pomám? Nie. Aha, ty sam máš. Teraz ti zalúpim dvere. Čakaj, nie. Wow. Máme tu salámu. Máme tu ešte ketčupy. Salámu nesmieš vedieť. Ale za to, že je toto ránko a pizzeri, tak musíš vedieť. Tu dáš takto. A ešte 3 je dosť. Normalno, joj, odlično. Ojoj. Boli glava. Ani briga. Tak, Odlično. eno ostalo. Výborný, Marka. Teraz dáme meja. Margarín. Síra, Šampiňóny, aj syra. Žiakova. Dáme šampiňón. To je ešte zamrznutú troška, ale nie je chyba. Ešte ako tu gadne vyzerá. Teraz na to takto nahážeme nie veľa. Nejaké ropeň, neviem, čo je tu vnútri. Takže nehážeme. Môžeš sa ju otrovať od pečierku, nemá? To sa andrá šampiňón. Aj sa nich zahúpený. Sa oni kontrolovali, ale? Dneska spadlo tento Tu je salama do chudobná smeťa, ako pizza som bude. povedala. Chudobná? Tak, teraz tu troška syra naháme, to aby to jedno. Potom takto, toto prerežeme. No to strieľa. Ty snímaš celý proces? Normálne. Možno za nimi za chvíľku spravíme tú pizzu. Ajde, pa da, pa super máme... Ale ja som nežurila veľa. Nie, ty už super. Teraz toto vyrendáme tu. Tu ide syra. Toto len debeli ľudia môžu robiť, lebo oni majú silu. Ja by to nemohla. To musíš pritisnúť, keď prdíš. Keď ti niekedy omakne, dok robíš pizzu, tak keď sa naprežeš. Omakne som niekedy sa nenapreže. Tak. Ešte troška dáme tu. Tak toto pozbierame. Na kraju tohto procesa sa ti vyvráti pizza ako preši. Ako už sa mi to inače stáva. Ale to je jednom od procesu, tak všetko to proces. Všetko. Ránko je na svadbe. Nadame sa, že nám nepríde na smrť. Možno už tu voľa. Ja ide pivo sa nám. Tak, toto teraz pizza. Teraz toto, snímaj. Toto teraz pizza. Tak, teraz túto pizzu dáme sem. Snímaj. Dáme sem. Tak, tu, tak. Teraz zatvoríme. Teraz tu. Na koľko stupňov? Toto teraz pomeríme. Rád. Tak. Aj toto tak ako je, na 200, na 200. Je super. Teraz to fučí. Tak vidím. Tak. Pizza hotová. No.